gukinga uruguto Kadajo Fure mucunguzo kugamba ibi nubwabire natongozaho umurimo go gukora uruguto rwa Nyakagando cya kwambara rwera umwishaza rya Rahama. RDC mucunguzi nagira ngo za campaign z'akarure zitandukirweho kare zimukizeho entaro n'ubutikiriza no muri district ya Ntungamo. President Museveni kwibirabura na mukaga teka kurare mu Uganda yona ayeko burukenda na mukaga bona bari ababaga bari mu mukoreke mwanya tegerezaho nyowe na Samweli akaruru twazeta abo kwa turi ntukorera abantu mwe naba abaryoko bariya kugirana bariya amarede bagamba bitagamba iriyo manya ni hano kuzarende kwagamba bitarugamba. Samuel Mucunguzi chairman wa district ya Ntungamo ashabere abantu ku rugo mu ruhuzyo rw'by'ubutegetsi ngo bakozesije bintu n'ubuhereze bw'government eri kubaha okurwana sobworo ahabwe kinyona atireheze tutaheze mu dutwenda connecting abantu abo mu cyaro nabo bakingahi bari ku mutabuni twabishemwe nabo bagiraho baraba kuba kubone mbuzi kuba kubone kitoke kuba kubone enkoko niwe kiyo kugirata ngahi omukatari urukuto murebere konga hari some sections ziri naro ninki nisaba abataka mutwikirize enyengi ziri mu nkutezi tuzihende urukuto rwonire urukuto turwanye Oruguto rwa Nyakagando cya kwambara rwera orutongozibwe gukorwa noruza kumaraho sente miliyoni 56 ahabwa TV West and Elias Ritugusa.